Isuda lang aruden ti tulungan. No, masigurado ang nasaya ti pagtumpalan ti anak da. Matulungan mi da sana nanaskan nga ampunem di anak da. No kayat mo? Aganura siya. Mabalin ko lang tulungan ni da. Kadawan makaatibakan niya. Aniya? Maawatam digna. Ha? Ibaga king katipod no. Saan ko akayat nga agririta? Saan ko akayat ang mapasaktak tiriknam? Isu apang asim. Tano may papan iti ka anak. Saan nakabiyangan? Tanapatigunahin ni Milo kaniya. Nusan mo akayat nga da mapataod asan ta pagkinawatan. Nulakit dito san ka akabilan minuan niya pa'y dita. Di nakbiyangan ha? Nuan niya man tiguram iti kabsat mo. Saan mo ngay ramraman ti ka anak ka? Tambok mat ngawan na aramin na basol keng ka. Malaksid iti sanda pa ng pabos o itikid daw mo. Ta imposible akayat da. San am unas ti sakit tinagam ko? Napanak ko ni man. Kabailan na ano pagadanan ni John. Para makita. Abay nga ito. Asaan kami anadan iti anak kanipi? Gapo nga ta. Tanataanganan. Sa bagay. Awan imposible no pagayatan ti Diyos. Ubingag pa'y man. Kan sa anak pa'y nagmenopause. Anya ti amo mi. No agsikugak tumadlaan. Punugaya managsakit ka kaanakan. Huwan, Uncle. Anya ti ko na ti doktor mo. Rimar ka matan iti ospital. Ituloy ko kanon ti agpaimbag dito'y balay, Uncle. Agad. Adamad lagas mo. Damat kiti. Kompleto, Uncle. Kaya't mo nga isublida ka iti ospital. Pagkita ka iti espesyalista. Oray saanan, Uncle. Sigurado ka? Huwan, Uncle. Marik na kakasla nakapsot ka pailaan. Kabalak da ito yan, Uncle. Simangpat kay gayam, Uncle. Juan. Nagtulag kami kandig na. Dito'y kami ngagnad. Kasta ka di. Ikat na sayat, Kan patuloy agmutan ti bang patakdar iti bukod mi abalay. Amo ka na sakit tinaka mo kanyak digna. Nga mariknam to, tiriknak. Inton ada anak yo, kini Uncle Ipe. Agkabsat ta. Awan ko matirumba nga pagrikyaran ta. Pinabainan nak manang minda. Saan mo ang pinanunot ti masakbayan ni John? Awan ti karbangam amang ibaga kanyang itikas tata anak ko ni John. Awan ti karbangam amang alail ta anak ko, no jak kayat. Tauray na kurapay kami laang. Kabaalan mi nga isakad ti anak mi. Maipaay mamat siguro. Ti apin nga kasapulan na. Para iti masakbayan na. Nangatok iti ti pride ti asawam Ngam no saan atultulungan ni Ipe? Ada ka di kasta, abiyag na? Oy, saan mo apakibiyangan ti relasyon dagiti agulitag? Pudno mo ti bagak. Ada aya dagito'y kada kayo no saan aga po iti asawa? Saan mo ako nanday ta? Gaputa ni Uncle Ipe, tinagbali na pan nakaama ni Milo, idi na ulila. Apay, basol ka din ni Milo? No kasta ti kinasaya at ti Uncle na kankwana? Mala, makitan to no anya ti kabaalan nyo amang padakkel iti anak yo. Kan mangipaay iti kunayo anasaya at amasakbayan na. Nangato iti ti pride ni manang minda tata. Ay, pa kayo laeng nga agkabsat nga anak mi iti day dinanang yaw. Rumbang nga agsinnakit kayo.
Lakaya kon, ket saan tayo ang maibaga no kasano pa'y kapaot ko iti daytoy abiyag. Kuma, makitak ti kinasaya at natatilin na nganyaw. Saan asyak ti kasari tayo tatang? Tamok ang gusto ah. Husto ka, kunam. Unmat, Husto ka de ti panagsaksakit tinakam mo iti kabsat mo nga aging gaita. amuyo ti gapuna. Pinabainan iti husto ni Manang Minda. Ay na, anak ko. Saan mo amarik na ti marikrik na na? Ngumno si ka nga tati agsaad iti biyag na. Ipalubos mo nga ta, nga alain latan ti sabale ti anak mo. Sumangka utrumat na amilo. Kunam no kabaalan na nga ipaay tinaranyak ang masakbayan ti anak na. Ang mapagadan na aging ga iti kolehyo. Saan mo kumaagatadan ti kabailan na? Ay sus, tatang. No saan aga po kadag iti impatawit ti asawag ken kuana? Anya kumatibiyag da? Saan mo kumaan adakamatan dayta? Nang runa, numanggag ti asawam. Sumangka utrumat na laklakayan. Badi dayta? Nagdunggo ni Ipe. Nagsayaat. Magkasarak ka pa'y aya iti kasken kuana. Di yula mo nga adda babawik anak ki asawa ken kuana. Ay, anya kumamad. Ipagbabawiyam. Basta, saan yun adamagan? Masurunak lang. Pasensya kayo kuman kandig na, Milo, Minda. Uncle, Anya ti iba kayo, Uncle? Nilang Diyon, di ada pasarabon na. Isoda, yung tatang. awan na nyaman na, Uncle. Wan, Uncle. Saan mataday ka tinapatid kada kami? Di ko man nasaya at alinangan mi kinidig nati kang runaan. Wala padasik tuman na nagkasarita. Saan na nga minamaawatan ti rignag kasi na? Naglengkit din tataalaan na latan ti anak ko. Kuma, mapadasan naman ti agbalin nga ina. Apay nga minadi agsikog? Tap na marikna naman ti agbalin nga ina. Kat marikna na ti marikriknak. Sapay la kumaa. Sanak pa'y mat anapukawan ni tinamnama. Amadaan kami tumat lang iti anak. Wan, Uncle, nang runa ket, kunayo mat idi nga, agpada kayong awan diferensyana. Iso nga rod. Saan nga rod arumbang amaawanan kayo itinamnama? Amadaan kayo matlang iti anak. Iyapuram ko mati mangipatagdar iti balayta. Ipe, Apay taga buraka. no apay nga nga impatawid mo kadag iti agasawa na ito itawid mo abalay. Isuda ko maati agpatagdar iti balayta. Kaya't mo ka din nga agapat hatig na. Kanyak mo na pangadeng ko may papan kadagiti sanikwak. Awan, makibiyang kanya. San ko akayat nga tarumswasan tapag kinawatan. Nagruna nung may papan kadagit abanag. At, anya nga ron ti kayat mo asawan? Impay ko amin na dungokin ka. Amin na kinasayat. Ngamsan mo ko mga buswan. Anya? Ulita. Anyaman ti kayat ko nga ramidan kadagiti sanikwak. Awan bibiyang ti asino man. Nga uray pa ipadawat ko amin. Anya? Iso pangasim. Saan mo akong traan when no kwestiyonan dagiti may papaay ko iti kanak. Saan ka kumaama naging bubukod? Saan ko kayat ti kasta? Material lang na ito abanag. Saan na may tugot iti tanam? Awan kas iti adda maibatim a kinasaya at iti padam a tao. Nadayta ti makayayo iti Diyos. Insublida ni Milo iti ospital. Tasan mo't laagin nga umimimbag. Ket naibusnan ti naireseta nga agas na idirimwar iti ospital. Siya tinang pilit kadakwada ang may subli iti ospital. Ay, kaasimat ni Milaw. Sana babalin nga dadaga sa mapasamak iti kaana ka. Uray gumastusak iti dakkel.
Ay, naimbaglaangan, taada ka, ipe. Awan sir-sirbe dagiti sa ano katukad ti biyag. Iswa kunakan binda. Saan da parikot dagiti may katang day ti agas kanda duma paggastusan da. Siyak ti makamo. Nagimbag kalaunay. Nilangan Milo tinabatbati asagibo ti pamilyami. Saan ko kaya? Nga dadaga sa mapasabak ken kuana. Iso ang kayat ko. Amang ipatakter kami ti bukod mi abalay. Tapno saan ko na makikita na ganyang agasawa tata. Digna. Uray saan ko ang makikita ita. Ni John tinapatag kanya tata. Masakit ni Milo. Naisublay ije ospital. May sapay da ita. Ti laki ti asawak ti gastos iti amin akasapulan da. Oh, anja kumaita. Saan mo kumaalip-lipatan? Asaan mo a kwarta ti kwartana? May sapay da ita pakasurunak. Awan ka bukpukuta ka kwarta. Andan sabat itod na a kwartaken ka. Uwan. Ngamnoan niya lang ti kahit nang itod. Isulaan. Taan niya kuma ti paggastusam aya. Ay na, digna anak. Agbalin ka kumaana saya at iti asawam. Tasaan kan ama kabirok pa'y iti kasken kuana. San mo ka di asarong karan ni bayaw mo? Nambarakon. Maagasan ay ano mapana. Sa anak mo ya, doktor. Ayo, naidayta na panagsasawam. Nalipatam san no sino ni Milo kanyak nga sawam. Ang mga numasair ka no ibagak no kasano kapatid kanyak ti kaanak ka. Anya? Ang mga numapleng ka. Banag asan ko akayat na mapasamak. Kayat mo asawa? Napatpatag ti ka anak ka? Ngamsyak nga asawam? Kasta ka di? Kas ikinakunak. Saan ko akayat ang masair ka. Iso adimon gutugutan amamuan ti sungbat ko. Si kalakumahan ti makamong agpaspasin siya ken makaawat iti asawam ipe. Kasta ti araramidan. Nga may bagbagaking kwa na at di na kumabuswan ti kinaanos ko. Ti kinatungok. Saan ka nga agdanak ipe? Kasari itak tumanag ni digna. Nakasam na ita. Naunday na panahon ti naglabas ngamsam na pailang nalipatan ti sakitin nakam na kadagiti agasawa. Day tamat ti dilawak ken kuana. Namin na doon ngay bagakan kwa na matulungan na dagiti agasawa ng runa ken John no kayat na. Asaan na naskan gampunan na ti ubing. Uwan maag. Katingkarik ken Milo. Kadakwada nga agasawa. At tulungak ida amang paadal iti anak dano nasken. Katawan makalapot kanyak iti dayta. Ay ket nasaya at launay Isong idawdawat kong agpaot pa'y kumatibiyag ko. Kat mauray kong tupay iti panagturpos na. Ay nulakit tita salwadam ti bagim. Ti salunat mo. Apay ket asaanan. Puno mo't kati dayta. Ngamusan tayo nga mo ti kadang ti apo. Tinaituding apagbatinggaan tayo iti dayto abiyag. Gusto kamat kit day. Ngam awan kas tay annadan tayo. Ti bagi tayo. Asano da ita? Si kapay laang ti mga sikasok kadagiti talon ni Milo. Kabayatan ti kadana iti ospital. Awan mo't palikot. Adamot matangdanan. Kan kompleto mo't kadagiti makinarya. Kahit kung nagsarita taan na yung bagay. Ibagam ko makanyak di po no.
Nasakit ka di tinaka mo at tulungak ti kanak. Sige, makamu ka man lang. Ngamno ko nam asikapay ti mga sikaso iti talon ti kaanakam. Kabaalampay nga ta. Nataengan nakadiunayan iti panagkitam. Damom yakon kabalan. Diyak amukan ka. Sana na dayta ti pagparikutam. Siya kon ti makam mo. Sa bagay, kwartam mat dayta. Ken baging. Ngam saan ka ngagreklamo no adda mariknam anasakit iti baging. Wan, awan parikot iti dayta. Talaga siya ti makam mo. Ipakitakan ka akabaulapay. Taan ko nga amo. No anya launay ti ikarkaro takendig na. Baybay amon. Ikararag na langan ang makaamiris tumat la kumaha. Di adal met ama ko na. Saan ama awat? Wan nga rod. Ikarkararag ko. Ama adanda kumamat lang iti anak ken Uncle Ipe. Kuma. Tapno marikna na tirik na ti may sanga ina. Kumaa. Ngamiti day jay kabayag na nagasawa. 5 kaya ng kilipe. Dandanin 80 na nasat. Pudno anatanganan. Ngam napigsapay laang. Saan nga imposible ang makaputot pa'y. O apay. Adda ka di marikreklam. San ko man nga mo? Aglalado ta ka jak maawatan. Ay, ipad kay ti doktor. Mano nga aldawa na kastuyak. Kasta ka di. Apay at di mo imbagbaga adagos kaniyak. Unak nung gagangay lang dayto. Kasla, mabaliktad pa iti tiyan ko nung sumro. No kasta, ada kayo ita iti doktor angkal. Awan ka na kan. Pribado a doktor timbayan me. Sige nga rod angkal. Tapno mamuan no anya ti sakit ni Digna. Ay, anti-Digna kunak manlaangan. Ay, kuwan ka na kan. Okay, sika, kamusta ka matan? Kasi ti apo angkal, sumaysayat matlangan ti riknak. Agkakapigsa ngamin dagiti agas ana ireseta kanyak. Nasayat nga ron no kasta ka na kan. Ala, kasta ba ay? Agsubyak iti klinika ni doktora pagarigan. Wan angkal. Langarudan, bye. Bye angkal. Ay, anya nga tati sakit ni Digna. Anya nga tati sakit ni Digna. Amok pa yan. Mano ka nung aldawan na kasjay na. Sanda nga impan adagos iti doktor. Barang ano gagangay laang day chay. Ay, sapay la kumamat ah. Saan nga tang aginaw ni Digna? Anya? Awan imposible iti Diyos, minta. Manon atong tinapalamas. Apa nagduntunadak ng Uncle Pepe. Kahit masawan talaga nga maadaan iti anak. Oh, ayati ang mo tayo. Sa bagay. Kaya't ko launay nga agsigaungat ko nga. Tapno maadaan iti anak. Tapno iti kasta. Marik na tirik na ti may sangay na. Tapno saan nagsaksakit tinakam na kadata. Gapula iti di na pa nakaala. Uno pa nakaampon iti anak ta. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Agal lalaki tinagsak ko dungo. Agyaman tayo ti Diyos. Uwan, naparaburan tamat lang iti anak. Kunak no talaga sa anak kong ngagsikog. Wan nga rod. Paslang marigatan nga aginaw. Ugali siguro Tamidyo at damat ang idat mo.
Mabali na kasta. Ay, kastoy gayam ti rigat tagina. Talaga na rigat. Kasta na dinanang kantipag ko nga ina ni Milo. Sa, narigrigat tumanan ti aganak, tay kustam ti biyag mo. Iswa na patigunay ti anak iti may sangay na. Ipe, honey. Manipod panaginaw. Agpas ngay, kan panang padakkel iti anak. Nagdakkel ti sakripisyo ti may sangay na. Iswa na kapatpatag ti anak iti may sangay na. Takatukad ti biyag na ti anak na. Impusta na ti biyag na. Tapno masirayan lang na ito'y tilawag. Uwan nga ron. Iswabag titlang ti ina. Basta mangipadawat iti anak na. Ha? Inton makapagpasngay kapalubos ti apo. Mariknam ton ti kinapatag ti anak mo kin ka. Honey. Kat siguro, mawatang tumutan tirik na ni Minda. Adin ang pagusto itikid daw mo. Rumbang launay nga agyaman kayo. Nagsikugpay lang ni Digna. Huwag nga roda. Talaga diyak pinukaw din naman. Awan imposible. No pagayat ang tiapaw. Iso nga agyaman tayo. Hiraman kumatan tinananay paragimbag ni Milo aka anak. Wen, amin dagiti sagsagrapan tayo aparabor ti apo. Ti pan nakalasat tayo kadagiti panubok na. Rebeng nalaeng apagyamanan tayo. Wan, kastamutan ti panagkinawatan kumadag iti agkapsat. Atyak, nagkinaawatan dan. Tama padaasan na ni Digna tirigat, yagsikaw. Nalabit. Nakam ti apo na ito'y tapno makamiris na asawa. Kat kang runan na pagyamanak. Akay bati akmatlang iti saringit ti kapututak. Una yan. Sabay lang umata lalakin to ti anak mi kantig na. Tapno nasiksikan ti may batik. Amang tawid iti apelyedok. Oh, adamot ni Milaw. Awan, adda ni Milo. Ngam sa bari lang tayo mismo nga agtaod kaniya. Kumusta ka, Digna? Hindi ito, mana. Kanayo na madmaditirik na. Talaga, kasta. No pa isang nagpapada tirik na ti aginaw. Ada dagiti nakaro, ti pan nakariknada. Ada mo dagiti kaslaawan. San ko nga mo? Akastoy gayam karigat. Uwan, nang ron na no nakapsot ti resistensya ti bagi ti aginaw. Uwan nga ron. Masapol, ti constant check-up mo. Isunti ko na ti doktora, mana. Sala nga ita. Adupay ti panglasatam. Karon na ti panaganak mo. Iposta matalaga ti biyak mo. No saan ko lang akayat nga ada anak mi kanipi. Sa anak lang umana nagsikok. Anya? Saan mong ibagati kasta? Nakam ti apo na kita. Kan, dakkel la una iti ayat ni Epi. Amaadaan kami iti anak. Kasta dagiti lalaki. Kan, dayta talaga tiga po na mga asawa ta. Kan ori da tayo mo ta babae. Sorry manang. Gapo iti, mangrugrug ipay lang amarik nakarigat ti panagsikok ko. Maawat ako. No apay asaan mo basta inanugutan tikid daw ko. Apoon pa iti nang kurkuraakan ka. Mas dawak namin kan ka. Imposible mo tikas day akayat mo mapasamak. Dawatom kit din ti anak ko. Idin to tagmay maysa. Ay, wala. Nasaya at panagsikog kamatlangan. Malawlawagan mo't nga tanti panunot mo. Iti marik na karigat. Uray asino nga inaanilimbong ti panunot na. Saan na basta ipadawat ti anak na.
Maragsa ka na, tanalawlawagan ng langit ti panunod ti kapsat ko. Saan lang asika? Kang runaan kanya. Taamok. Siyak ti kang runaan a kinaguran na. Nasayat lang unay, naimbag unay ti Diyos. Tapi naraburan na lata iday ti anak. Uray no kas jay ti kinadagas ti panagpampanunod ti kapsat ko. Nakaamiris mo't laang. Ay, nasakit man ti kinapudno. Amay sa arason a kinaguran ak. Ket dagiti naipapay ni uncle. Apabor ka data. Anya? Saan ko nga mo? Kasla kayat ti kabsat mo nga agrigat ta. Tapno adda rason a mapilitan ta amang tagkadakwada iti anak ta. Kinamauyong ti kasya ka panunutan ti kapsat ko. Nadlaw ko matitay din, iruruman na talaunay. Ngamuri anya't mapaspasamak. Diyak lakit di padawat ti anak ko. Ken, pagyamanak mo ti apo. Tayin sagot na kadata niyang kalipi. Pulos adinak binaybayan. Agingga iti pan nakapagas ko. Pudno dayta. Isu ti instrumento ti apo. Tapno malasat ta ti amin na panubok. Ket agyaman naklaunay. Tasaan ka naglupoy. Talaga saan? Tain karik iti bagi nga ure anyat panubok adumtan iti biyagta. Mamati ang naglabas. Akas iti panaglabas ti panawan. Saan to ngagmaumaw ti panagayat ko ken ka? Kasta akmet minda. Sana kabaalan. Ado perang dagiti panubok ti ayat. Ngayon sagot ko kan ka. Kas iti nakunam. Aglabas man ti panawan. Kang runa na siya ti maragsakan, iti palagkinawatan yung matlangan nga gapsat. Nakaamiris akon, honey. Kat kang runa na pagyamanak ti Diyos, nasaya at launay. Sapay na ko ma. Tagpat kami to anasalon at iti ipas ngay kong anak ta. Iso nga nadam ti bagim. Wan, Parugyak mutan ti mapatak dara balay ta. Iti laong madlang tinagsaadan ti family house mi. Tapno agabay tayo madlang. San kay to nga ginaday wagkabsat? Nubilang tawanak ton. anya? Kanada kang runahan payakid daw. Agtalinaad to kumalata tinasaya at alinangan nyo. Ikarit na ita, honey. Katagyaman akmat kan ka. Tauray no saan anasaya at dagiti impakpakita, iti napalabas. Kat nagtalinaad kalata, aman nakaawa. Talaga gayam ngayong pilitan ni Camilo ti Simalo kiti talon. Sa bagay, nananayan ti panagimbag na matkit di. Wen uncle, kat agyaman naklaunay. No saan aga po kata kayo? Amangan no, saan pa yan na imbagan ti asawak? Sayang, saan mi anadanon ni Milo? Ang sa nabali, si kalaangan ti pangibagaan mi kiniipi. No anya ti nagtulagan mi, may panggap kini Junjun. Anya ka di manan dayta. Nagadon na naipapaiyo kada kami. Ado na pintas na panunot mi, tapno saan kayo na marigatan. Anya dayta. Amo mi, amarigatan kayo amang paadal kin Junjun iti college. Anya man daytan. Iso ang nagtulag kaming agasawa, ada kami timang paadal kan kuana. Tapno anya, apanagunak. Nasaysayat no pagsaritaan mi nga agasawa dayta. Dignahan di. Saan nababali na may salaang ti kasarita to? Kayat mo sawan mana. Uray dayto. Pagkadkadamlat ta. Diyan ka mo. Kasi tinakunak. Pagsaritaan ni pa yung agasawa, ang mga non niya man ti plano. Iso lang nga rodin ti tultulong. Ikakaasya. Iso pa'y tinapanakal. Saan ka nga gungal? Awan may tulong dahil sa panagbungpungtot mo. Laglagi pam, kapadas ti panaginaw mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kang ka. Kan iti indinawam. Masurunak lang amin.
Kasi lang nga rin ti kasasaada iti biyak. Napanakkel pay lang. Nangato pay lang ti pride na. Tunggal tao, ada kabukbukudan na panulot kan rin. Adaan iti pamuspusan. Ti mawatak. Kaya't damad nga isuda ti mangisaka iti agpaay iti anak da. Uwan naturad tinakam da. Taam mo da at tulungam idan o darigat da. Ulitag, sa nadakas ti tumulong. Nasaysayat lang ti tumultulong ngam ti matultulungan. Mawatam ka ti kaya't kuasawan. Bayam latan. Mauawatam latan ti kabsat mo. Saan mo natutupan? Nagbasit lang na iti pagkitkitaan na kadata. Pagbalinan nakmatan nga awan manaknakam na. Ay, kung naglaki din no nagbaliwan. Maawatam latan. Takapadas ng aginaw. Ay, saan arason day ta? Sana pag-iinawon ti kastang arami ti tao no kapanunutan. Minda. Naginawak mo, saanak mo takas dyan. Sika ti inauna. Ken mas nanakman. Sika kuman ti mga uawat ken kuana. Awanan nalaunay ti kabailan tamot. Di katagyaman ta aginawan at anton anak na. Dakas pelat pa nagpampanunot na. Kanayan na kidi nga isingir ati pa nang tulong ti asawa na kadata. Amok ama ti panunot na. Gumawan mabalinta. Saan tamat adaw-dawatan no di kat si pupuso nga ipapaay ni Uncle kadata. Awanan basulta iti dayta. Ay, kung naklakit din no na ornos kayo nga agkabsat. Tatang, ni nga mindig na. Mauawatam latan ti kabsat mo. Iti aminin agundaway mauawatan. Naglaingan. Isulat na sayaatan. Mauumahakong tatang. Mabainak pa ikit din iti asawak. Ay, Saan nagsasao ti asawak? Nga marikriknak. Masaksakitan launa yan. Masaksakitan ngam saan lata nagsasao. ay, saan ko man nga amo? Kamkas itinakunak. Mauawatam latan ti kabsat mo. Agyaman kit di ano sana dosaan ni Apo Diyos iti kasya kinadakas ti panagpampanunot na. Ngamuren kat mapaspasamak tatang. Ure kasanot kinarigat mi. Aramidan mi ti amin nakabailan mi. Tapno maipaay mi ti rumbang nga ipaay mi para itinapintas sa masakbayan ti anak mi. Asaan arumbang ama kibibiyang. Amok met, akabailan niyo. Adapay mo trabaho. Talaga? Lupay, agpensyon kan taon. Katuan. Ay, agmauyong santikapsat ko. Ure kaskasano. Nalabon matlat ta ti apit ni Milo. No pa'y adalat agundaw ay dala po ti bagyo no anya pa'y di ta didikrak. Talaga akas ta. Mala, kas itinakunak. Dangay sika ti makaw-awat. Awatem latan ti kabsat mo. Napatgandigid daw ko. Lalaki ti anak ta. Saan anormal ti panangipas ngay ko kenkwana. Ta narigata na. Ta nagtakkel mat gamit. Wen, katagyaman tayo ti Diyos. Nasalunat kayo ngagpadpada. Narigat na talaga. No medyo nataanganan ti agsikok. Puno da ita. Agam naturasan ti medisina. Adun ti pamuspusan na marigatan ti inang agpasngay. Uwan nga ron. Katagyaman na. Kan kidawa kiti Diyos asil pa na kumapay ti biyag ko. Na makitak pa iti panagdakkel ti anak na. Nimbag ta simbangput kan sakbay nagtudo anak. Ni awan pa'y ni tatang mo kat madanagan akon. Ay, lugatan nyo man tiri daw. Ay, ada ni tatang na. Salitan. Ay, isungag pa ison. Nagpatudo manan. Di na nalagip, aday tati nagsaksakitan na itinabayag idi.
Apay ang nagpatudo ka manan. Amo nga na makaala ka manan iti sakit mo. Ay, kalat mo't ngamin nga imbayakabak na itayan. Iti gusto ko. Narigat nga agpaiso ti agsakit. Ala, ag-shower ka. Magirwara ka ni pagsukatan. Uy, di ka lang rin agan-an na dako na. Nalakit din. Isaruno mo ti tuwalya iti banyo. Agsyawarak pa eh. Amo kawas tinaapit mo kaalakaan. Nagapoy ti pan nakabagyo nagitiraap mo. Iso nga, kalam na ito eh. Tatapilaan na yung ti pagbiagyo. Kingastusin niyo. Agyaman na kiti daytoy angkal. Bayan nyo. Bayadak tumatlang daytoy inton adamay gamak akawadwadan na. Saan mo na pampanunutan na ita? Tulong kunday taka na kayo. Nang runa di panagadal ni John. Agyaman ak unay angkal. No ka sa pulang ti kwarta, ibagablaan ka niya. Awan sa bali ang makatulong kang kawin wag tinulong no sana datalaan. Doha talangan ngagkabagyan Milo. Kas na ko na. Awan sa bali nagsinakit no sana datalaan. Mababain na kiti asawa yo angkal. Saan mo panunuran ni Digna? Awan mauray mo na sa aking kwan. Takin na sarita ko na nasayaat. Maragsakan ako, nagtupos ka matlaan, anak ko. Makasangit ako tinalaw sa ragsak ko. Agpada kami kintatang mo, ha, maragsakan. Isagot ko kada kang tatang na tibaligik na nang. Agyaman kami unay anak ko. Oray kasano arigat. Kinabalanda ka pinagturpos. Diyan na po. Kaplawang kahit ipanagturpos mo. Ay, lolo. Agyaman ako na kada kayo. Amok nga do tinay tultulong nyo kada kami. Napatig da ito nga aldaw para kin ka, Jun ka anakan. Kaglaawan ka anak. Agyaman na kanti. Ay, managminda. Adan professional nga anak yung kinimanong Milo. Kablaawan kayo mat adwa. Kahit pakawanin da ko ma, kadagiti kinasabrak ko itinapalabas. Bueno, kat may kadon dito agundawa e panagdawat mo iti pamakawan. Sapay ko mata na pudpudno daytan. Agyaman ak matiti kablaw mo iti anak ko. Timakunak, sapay ko ma. Talipatan tayong tinapalabas. Sardingam pumamatan ti anak ko, Digna. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Bagpaykan ka alma. Ado tinaalam iti quiz tayo. Anya nga ano? Apag isulang mat? Nangat nga to score mo. Siyak, apagpulat. Di mayatin day jay. At least kat nairwar mo. Kababain. Anya ang kababain? Saan matlaang asikat ikas daya? Mabain na klauna iti bagik. Nangrunakan ka. Apay man? Nalalaing ka siyak. Idinto asyak kat makunak akkunang. Menel. Ala, saan man nakaskat ibagbagan? Para kanyak, agpapadalat tati tao. Nagdudumalaang ti kabailan. Alma, Ngunmat, kun umda sa pangkat katawan da kanyak. Nangruna kan Diego. ay na,
Saan mo nga italtalip dayjay? Number 1, asutin. Apa yun anak ka? Itay pa'y asang samam dagita libro mong kaslag parikot ka launay. Ay, jakman am mo nanang. Uray ikagumaak nga watan da ito'y homework ko. Jaklat ta maaramid. Kasano pa'y ang makapagtuloyak no kastoy laang nanang. Awan ti mabalin anak no di talaang ti kabailan ti utek maw. At damot dagiti makuna vocational course. Mabalin kalat tama ta makatrabaho. Kapilitan na kastaan nanang. Uray kahit kukumamot ti makaturpos iti 4-year course. Ay san ka madanagan, kan san ka mapukawan iti namnama. At dalat tamot magteng mo, mauray saan anangato ti adal mo. Basta nagagat, kan naanos ka. Di nakabaybayan ti apaw. Ti importante, saan mo aliplipatan ti namarswa anak kaw. Uwan nanang. Pinjo, narami mo't lang ti homework tayo. Ha? Ay, inaramid ko. Nung jak mo no husto mo't laang. Awan latam mo kun. Ha? Ang mga nusiro ka manin. Nasakti si ka. Naklagaradon, tamay mayat pa'y. Nung tiyadda ka diti pagadalan na kanay na si kamot ti kababan ti malala. Nukas di nga examen tayo. Ay, sige. Tamapanak pa di ta classroom. Oh, anya kumataramidong dita. At saan tayo pa'y matamang rugay? Kita man no husto mo't lang ito yung homework ko. Oh, masigurado, kabidot manin. Awan mo. Doon makagraduar tayo? Agtuloy ka kadi pa iti kolehiyo, Alma? Makitan to. Yakpay ngamin amo na niya akurso tala. Sayang lang, ti kwanta pag-enroll mo. Tasan kamot analaing iti pagadalan. Uray sa anak analaing, no lakit seryoso iti panagadal. May karkaragatak tumot siguro. Ay, ore kasano ti panang ikagkagumaamal ma. Awan na. Sayang lang ti panahon kan kwarta. Ang galagsapo din di trabaho, tiyag sayang kay ti kwarta da nanang mo. Saan mat nga amin ang nakaadal kat nalalai? Adamat nakaadal, aga po iti anos kat nakalpas da. Adamat nalaing, aga po iti balog, kat saan ang nakalagpas? Andakan ka no ipilit mo ti agadal nga oray saan ka mat analaing? Saan ko pa'y matkitinga mo na makapagtuloy ako na saan? Ay, balakad ko lang niya. Mapangkanto lang nga nagwitres, nemimbag pa'y. Saan nyo alin niya kin binjo ti agadal? Sige, panawan kayo pa'y dito'y, inak pa'y jerwar. Pimanawan. Nagpadadalang kin binjo. Wen nga Rod, kanayo na nakapababati iskorda no quiz tayo. Intaman kit diya kantin sila. Mapisina kon. Oh, adda ka di maghata nga kasta diti kantin? Ayo tata, impriton sama ta kamuti. Awan ti kastoy dito'y kantin. Balon ko da ito'y Benjo. Ha? Apay nga ron nga may ka dito yung kantin, no saan ka mat agumatang. Ijay ka kumaruar amangan ha? Aglablabas kayo ado. Anya ko matitakas ti balon na amerienda. Nay? Um, Imay mo ti bata na trying hard. Agbagay kayo mat nga kadwa niya. Agpada kayo mat kanayon na nababati malala da ito examen. Apay takasta kayo ado. Naglaing kayo amang sutil iti pada yung estudyante. Isakit mo na una yan niya. Ay, kamarmaris na ngamin. Aywan. Mayat ako na mga kamarmaris da. ne, ado pa'y tinabati. No, kahit yo, ramanan nyo mat, tanalpasakon. Sayang mat no mabanglas. Sige, rumarak pa'y, tanalpasakon. Nini. Bati natin nakasupot na balon na. Ay. Ramanakmat? Ay, ugasyak. Ramanak mamad. Naimas mo't ganti balo na tilo ko. Ay. Nagpisa. Ay, may Kami na. Uy, nyagit. Uyawin nyo. Ah. Kayat nyo matlagayan. Ha? Plastic kayo. Ha? Uy, anya plastic. Tao kami, hoy. Tao a plastic, ti kayat ko asawan. Ita kayo manlangan.
Ada kamot kayang dito, Benjo. Wen, ta sumagmamanupay mat a minutos. Sakbay tayo amang rugi. Amom ka di? Idirip mo ka ita iji kantin? Rinamanan dati na bati makamuti. Nangag ko, nga imbagada na imas ka no. Bay amlaang dagijay. Kasjay sa talaga ti kababalinda. Nalabas tamad nga minud at duma. Kat si kamat, di kag tagtagari. Ririlaang ti itad na nututupan. Ti kasjay a klase ti tao. Nasingpot ka, ngam di da makita day ta kababalin mo. Saan mat arumbang atutupam dagiti manglaiskin ka? Rumbang kit ya pakitam lat ta ida ati nasayaat. Uwan matkiti ha. No siyak, italag ko langan iti apo ti amin. Ta ison ti makamu kadakwada. Benjo, No panunutan kat agpapada tayo lang iti imatang ti Diyos. Awan na baba, awan na nga to. Awan na laing, kan makuna anak apoy. nagsayaat ka, Benjo. Dayawag launay dayta. Ay naimbagman ta nakapasyar ka dito na nung mga balay may almabalasang tao. Awan nga min klase mi, nana saling. Kan ada aramidan mi kin Benjo a homework mi. Ama sapol, amay pasamin ton Lunes. Ay kasta ka day. Uwan nana. Iso ang nagtulag kami, ngagtinulong kami. Ay nagsaya at balasang kao taman ano samti anak kao. Agpada kami mat nga da mudmudal ti utot na nana. Ah, anya. Da kami ti sentro ti sutil. Ngam saan mi ngay kaskaso ida? Ay kat no isut imbagakan ko ana. Uray adakap kapoy ti panunot ti may sa atao. No igaad na ti agadal, patya ka makaturpos matlaang. Wen, takastay bunang anan mudal no maasa tumadem balasang kao. Nakasingsing pa iti kaadalam, managtulong kan manakawat. Wen nanang, nilang alma ti makuna akasingad ko iti pagadalan. Ay nupay kasta, saan ka makiap-apa anak kao? Talaga mata saan nanang? Nukas jay aso tilandakon, panawak idan. Aday waklangan ida. Ay husto ka. Numaminsan nanang, may ibusmutan ti pasensyak. Kasla kayat kun ti dumanog, nang runa iti dayjay a Diego. Ay, saan anak ko? Saan mo aramidon dayta? Wen nanang, saan kayo magdanag? Aging ga iti makapagtapulakpay. Narigat ti ada kabusor na, wino kagin-ginura anak ko. Wen nanang, saan kayo magdanag? Laglagi pag amin abalakad yu kanyak. Nakakaasimot ti anak ko. Ngamapay nga minakas dya eh. Saan akas kadagiti daduma ana saririt da? Ay saan kumot kiti akagura tinamarswa? Nalabit akas dya tinaituding a kinatao na. Uray kas dya ti anak ko. Patpat gaklaunay. Patsyak ang makangaton tumot lang iti adal na. Basta agaanos kan ipasnak na ti agadal. Sa di no ti papanan na no di lumaing tumutlaang. Addan tulaal daw na kanyak da jeng alma. Apay? Nanyo taramidam, pengatam? Ha? Napangatak, napigpigsan samot ngam siyak. Ay, sigurado lakit de napigpigsang si kano penget ti pagsasaritaan. Anya? No kinalang iti pagadalan ay katabagam No pigsasos. Napigpigsa tamadlaw dagiti masal na. Kasla masuna. Kasan naman taabalsan da jay? Huli ka. Adan samot report tayo iti science. Ije to abalsem. Ha? Ikami ti ado sa ludsod. Muna mo't lang ti sungbat na. Ay nagkapsot tubay. Inikkat na kita idea, Diego. Sige, kasta nga rot yaramidak. No sana makasumbat. Ay, maibabain lakid di. Makabalisak matlaan. Wen, kasta teramidem. Taamok ngagkamuti da jay. Awan ngamin nagdumanda kini binjo akul na. Gusto ka?
Talagang agkabagay da. Ewan, Mike. In fairness ha, Jeko. Nataar man ni Benjo. Natatar na dayo nga ka. Anya? No pa'y makuna anak sa tikodil na. Agkatataar da ni Richard Gomez. Nakasagana ka matlangan iti report mo, Alma? Una, impuyata ka talaga. Nasayaat nga rod. Addan tumanan kundi laing. Ngagsaludsod ka dagiti kaadalan tayo. Lakit di ah. Nang runa kan Silya. Kunamla no iso ti genius. Adamot dyan na baba ti maala na iti quiz tayo. Bayam lang. Saan nakapapektaran ka dakwada, Benjo? Pagbalinig ka ti akarit at aramidan da. Alma, Sa anak ang maupay. At dakit din ay pasnig ko ti agadan. Katkasta kumamat ti aramidam. Bayam laang ita, ngam igaan mo ti agadan. Anya? Nakasagana kan kadagiti i-question mo kan Alma hinton madamdama? Wan, kita laang, ha? Ay, wan man. Kita mo di may babain kan makatkatawaan. Uray ko madadya binjo ko, tag-report ko mamag. Anya? Tanya ko mamat ka muna nga-report. Kahit kung nga da may babain kan makatkatawa ni ti klase tayo. Bay amon, dahil nga alma ti kayat ko may babain. Tawan na nga rodan ti utak na, ang dapat tang-tangsit na. Damat utak na si kamat. Mas utak pa tat. mayat mat ti debate yu itay kan Silya. Nasong batang mat amin asaludsod na. Amok, nga adutin sa gana na asaludsod. Taimbaga ti may sa kadagiti kaadalan tayo. Iso nga in sa ganaa. Kunaklakit din no, saan ka makasungbat itayan? In-research ko analaing, tapno intoon ang damag. Nakasagana ak matitisungbat ko. Sangkay bagana, nga adpada ta kano akapsot. Akulnet. Saan ka mat akapsot? Gapo siguro. Tanangat nga to ti malala na, ngam siya. Iso akas kay ti bagbagana. Isuda kin Diego Kunam no genius dala unay. Ngam ulitak, Benjo. Sa anak ang maupay. Ngam kit di, isuda ti agbalin akarit kanya. Tapno saysayatan, kan igaud ko ti agadan. Alma, Ipakita ka dakwada. Asaan laang adagiti na saririt ti makaadan. gusto ka matkit di. Katkasta ka kumamat, Benjo. Saan ka ang maapektaran ka dagiti managsutil? Kan panang lalaisdakan ka. Imbis anay Alma, tinababayin ka si kamat. Inlugas na kamat kadagiti sungbat na. Iso nga roda masurunak. Madlaw ngayon sa ganaan na iti husto dagiti posible apa nagsaludsod mo kingkwana. Jack pulos nila nang matikas siya mapasamak. Makita kat lumalayng ni Alma. Anya ko mamatilaing day jay. Isakit man sa. Ha? Kurtsunadam sakit de. Eh? Gusto ka ti dadya kulnat. San ka kumamasahir silang Black Beauty ni Alma? Sa tinapasamak nanan. Makaisumak nga rod itay madamati debate da kan Silya. Kasjay ko mati aramidam anak kaw. Dagiti pa ng sutsutil daken ka. Dagiti pa ng lalais da kan. Isuda ti agbalin akarit ken ka. Isuda ti pagbalinam apangal mo ang umataw. Nanang, Awan imposible iti Diyos anak kaw. Basta agtalot kalaang kan kwa na. Taamin apasamak dito'y rabaw ti dagakat plano na amin. kasta ka di, nanang? Saan mat ati kasasaad mo ti pakaupayam. Namkit day, isu ti mang patipgerken ka amang pursige ka dagiti arapaap mo. Silya, anya ka di ako so ti plano nga lain. Nursing nga ta. Mas lakayat ko tinakabado iti puraw. Uray siyak samat, nursing samat ala.
Kaya't naasawat. Agkaadalan tama na? Wala ta mo. Aksin na kartan kas nga da eksamin. Inton addatan iti kolesyo. Ag-review kanton. Review ti may sa subject. Siyak mati daduma. Ha? Inton madanon ti eksamen. Agsinoro ta. Agsin na karta. Mayat day ta na panunot mo ah. Ngam. Nalaing ka talaga iti kalukuan. Ngam saan samot ngagbalintikas jay? Agtuloy ka ka di iti kolehyo? Uwan ka no, kuna ni tatang. Medyo na ka no, tapno adamat makaadal ka nung anak na. Anya mata kurso ti alaem. Kinamaestra langan. Sika, anya mo ti plano. Guray kayat ko ti makaadal. Kasano kat nakapsutak namin iti pagadalan. Oray saan ka ang makaadal? Iti mga lakalaang iti ababa a kurso no iso. Dahil tamat ti singasing ni nanang ko. Mekaniko lang ti kabaalak. Saan mo alalaangan ti mekaniko? Tatrabaho mo teta. No lakit nagagat ka, agprogreso ka. Agpeso mo tayo bagam. Kuna na nga rod. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wen. Nasaon kanyak ni nanang dayta iti naminsan. Iso asaan mo at agibasitan ti bagim. Ti kabaala. Nagduduma tayo laang iti kabailan kan linya. Mabalin. Ket. Adyaman na kiti kanayo na pamatib ka makanyak. Siyempre Anya ko matiserbi ti panaggayam ta no saan ka asuportaran. Ala. Nalabit a vocational course lang ti alaak. Taray talang ti kabaalan ti utag ko. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nalpasan ti final exams tayo, Celia. Wan, kat mamam tumatino asino nagdaday ti tap. Mabalin nga da ka data adwa. Sure ka? Oh, manyita mo ta. Siyak, mangnamnamak nga daak ti tap 1. Sana bali? Basta dak matititap to. Maaklon mo nga ta. Awate, basta sikat aday ti tapon. Talaga? Ngamin, special ka kanya. Unmet. May sa balik man ti saritaan. Anya dayta. Panag ko na kadapay sa bali at tapuan. Asino ko ma? Ni Benjo. Ha? Ketuan. Punduti ko na. Tapuan iti kutit. Gusto ka. Iso ti number 1 iti baba. Dasar na pagyamanak ti panagturpos mo, anak. Wan mat nanang. Uray ado akan tiyaw tilinakam ko. Bayam lataydan Porke milagro ka noon no, naasyan lang dagiti advisor mi. Isuan, napilitan daan ang ipasa kanyak. Saan mat nga ta, anak? Ngam anya nga ron ti mabalin ko. No isuat talaga ti kabaalak. Wen, namkas iti nakuna. Italak mo ti amin iti apo. Ta iso ti mang tarabay ken ka. Inton bigatan ti graduation tayo. Nakasagana ka din? Wen, nagagatangan ni nanang iti pura walong sleeves ko kan pantalon ko. Ay, mayat nga rod Ang empty shoes ko kat ginatang na lang iti wagwagan. Anya? Ang tinapatig kat adda usarek. Uwan matkit di Adala ko mamay tulong ko, Benjo. Ay, pasensya ka. Awan parikot alma. Ti kapatgan kanya kita kat adda maisuot wan usarek. Pudno matkit di day ta Ken kang runani ti amin, makaturpo sa kiti high school. Nagtaer ka matita Benjo. Ngam sayang tawan ti award mo. Kablaawan ka tamay saka kadagiti adda award na, Diego. Ayaw na. Sana sayang taldaw ko, iti pagadalan. Tadamot award ko.
Uray ni Celia, at damat award na. Wen da kayo kanalma. Da kayo tay kunadang arkos titugaw. Anyang arkos ti tugaw. Kasta ti awag kadagiti kanayon iti pagadalan ngem agpatinggada lang iti tugaw. San unay ang makarecite. Mangrugin ti programa. Intan iti ayan dagiti kakadwa tayo. Ay, kalaan. Dagiti padak nga da-award na ti pakikuyugak. Ingkagat makikuyog ka dagiti padam. Sige, itakan. Ay, pupi man. Nabainan nga tay timbagak. Win mo sana nakawat. Ada ka pa imatla dito. Mapatan ha. Ko gururay kiti pada ka nalaing. Aday tay ni Vinjo. Ngimjak ka ta kakuyog. Katsa, kaya nakadya ka kuyog. Ay, siyempre mata. Pero niya, nagpintas ka matitan Silya. Apay ti kalabas sa anak ka di anapintas? Ha? Kita lamang ko dito nga bagama. San man? Napintas ka talaga. Malaksid na napintas. Masirib pa eh. Ay, ang mga numalabsam ti manglidayaw kanya. Wala na ti bagbaga. Nagtao di ti kaungan ti pusok dagiti nainyib ka. Ay, nagadulakit din. Mapatan. Itantanan pas ti graduation tayo. Ano ka di plano? Mapanak iti vocational school. Kapilitan na dahi tati kay mo di nga. Oo na, kay mo di nga na. Saan mo nga ayan tabagin? Agbiag mo ti mekaniko? Nadayaw at trabaho day ta. Di napat agkat saan ka agtakaw? Kasta ti may baga ti kaslaken ka man nakaawat. Ngam kadagiti daduma. Nababakan wa klase ti trabaho dahi ta. Para kanya, awan ti nababa at trabaho. Di dakas ka ti agtakaw wino mang saor iti nagbanugan ti pada na at tao. Kasano nga'y anak ko, mapankamit lang iti may sa vocational school. Kapilitan na nanang. Sige anak ko, ano sa mun? Ta isumat nga ro ti kabailam. No apay ngamin asa anak na ipas nga yung masirib. Ay na, saan kang agliday ko nagmanen? Saan matadagas ti agbali na mekanikaw? Sige karod nanang, mapanakon. Nguwan anak ko, lalaingam tapno makalpas ka mat. Pananang, aramidag amin na kabailag. Husto ka anak. Adda iti Diyos ti kaasi. Adda mo't iti tao ti arami. Wen nanang, ken saan kayo madanagan? Maipagpanakildak to, nga oray may saak lang nga nanumo ang mekaniko. Matuloy akin na maestra ti adalag den Jo. Wen na, katimbag ka pa'y. Nakapagtuloy ka iti kolehiyo. Ikanigatan ka no tatang. Mabalin akabalan mat ko maninanang ti mangpaatal kanya kiti college. Angam ti utek ko ti agsanod. Ano yan? Isong agpatinggaak lang iti vocation course. Kas itinakunakan ka. Saan mo alala ang day ta a kurso? Taado mo ti rimang ay kapu iti day ta? Sapela ko ma Amom alma. Kaya't ko ang mapadasan mat ko maninanang ti biag ananam ay basit. Oh, Chico, agpadan sa mati schedule ta. Kita man dati schedule mo. banyak pa iso. Oh, Oh, di ba yata ka na itang agkuyog? pimod no timbagam idi. Ngagkaadalan ta, tapno agsin na karta. Nalainga ka talaga niya. Makita mo dito makikita? Ha? Kita ang di ayo. Ni matalma. Asit ganta. Damagan naman no sa dino tayo ni Benjo. Ayan tay kamarmaris mo. Uray ka di dito'y universidad kat kasta kayo lata. Kasta nga. Anya ti kahit masawan. Analain kayo lang tamang sutil. Si kamot. Saan kami matamang sut-sutil?
Damdamag kami lang, mat. Anya ka dahil idamdamagan niyo. Narigat ka lata makaawatan niya. Sino pa'y no saan ani? Tay kamarmaris mo. Panagkunak. Awan ti serserbi ti saludsudyo. Apay, saan kami ka nga importante? Saan ko nga mo kada kayo? Panawan kayo pa. Neta, Pimanaw mat ngagpayson. Ayan nga tangagpayson ni Binjo. amangan na day balay daw. No, amangan na day titaltalon. Sabagay, nyapay ko ma. Nya ko pa tinamdamam ngayon na. Di man ni Benjo. Agpatinggalatan iti kapitakan, kan tabtabaawan ti guruod. Ken, kusilapan, tikimat ko na. Kumusta ti panagadal mo, anak? Apay nagawit ka? Saan mo ka di amawatan, ti ibagbagada iti pagadalan niya? Adala umay ko alaan di tananan. Agsubliak matla dagos. Kunag man na no nagawit ka, ta saan mo nga ituloy ti agadal? Saan nanang? Amoyo, adda ngamin amok atulos day di tatang. Amabalin ko nga usaran. Tamabalin pa'y matdagi jay. Adumot nagpaisaw ti remyenta day di tatang mo dito. Katuan, isupay agatangan tayo. Ayun Sige nanang, takitaan man dagi jay. Adda iti may sa atul baksket. Sige anak, taagluto akmat iti pangaldawan ta. Mangaldaw ka dito yan, sakbay nga agsubli ka iti kabisera. Sige nanang. Muray vocational course lang ti adalin ti anak ko. Nasaya at launa yan. Kinapatag, kat ada mailagpas na. Kat isunto ti pagsadaga na amang isagana iti masakbayan na. Na kayo mati masamat ko, nana. Ay, iwan anak. Nagkapuak ba ni Jay Tsindaan? Kumusta ni Benjo? Nagsuble ni Jay pagadalan katsi ka. Oray siyak, nana. Adala ang matdagasag di ta bookstore. Inukas ta, nana. Intuloy ni Benjo tinangala iti kinamekaniko? Ay, iwan balasan ko. Tay iso ka no ti kay batugan ti utek na. Ano yan? Ay, nasaysaya at laday tiyayan Ngam ti saanan makapagtuloy, kalpasan ti high school na. Mayat day tiyayan, nana. Amuyo, adumat ti rimang ay akinamekano ko laang ti inadalda. Ay, kasta ka day balasan ko. Bareng Nanguna no, nakapatakdardan ton iti bukod da ang motor siya. Sapay la kumaa. Wan, nana. Nangruna no, nasaya ti serbisyo na. Saan nanto apariko ti customer na, ta isudan ti umasidagkan kwa na. Sa bagay, ado ti lugan. Kert no basit ti mekaniko ta ibagada anarukit. Nakasasi ti amin nga iggamanda. Katila ang puraw ti mata na ti makitam apuraw. Ken nadayaw at trabaho. Uwan mat nana. Uray man kit din na napintas ti trabaho. Nangato ni nagadalam no damat la ang kalukwan. Awan na saya at abanagan na. Kumusta nga tamat ni Binjo? Nawanan da magtakang kwa na. Wen nga rod. Sa anak mat nga interesado kan kwa na. Oray siyak mat kidiya. Deserve pagdadailan iti oras. Pudno day ta. Ay ngam siyempre, kahit kulang mit amamon, no? Anyamot yung tinapasamak kin kwa na. Anya ko mat-expectaran. Siguro, naksakitan kapit ikada na ital-talo na niya. Oray ni Alma. Saan ko mata na makikita? Anya nga dati kursong inalin ni Alma. Siyempre, day tayo maibagay iti utek na. Kas kumaan niya. Siguro, dagiti nababala nga kurso. Anya ko mat na maam. Kat saan damat na agin na dayo kin Benjo, iti kinakulnat. Nainbag, ta
naranaan ka dito dantang ti kabisera, Benjo. Kumusta ka nga ita? Kastilat tamat Oh, kumusta mo tibiyag ti kolehyala? Mayat la tamat. Ngam masapul nga ipas nagtagadan, tapno makalagpas matlang da tao. Mangnamnama ka makalagpas ka, tanasingpit ka. Amo ka napasnag ka nga agadal. Masapul. Ta saan ko akayat maupay dagiti naganak kanyak. Kasmat na kanyak Uray kinamikani ko lang ti adalit. Kunakmat, saan mo alalaangan dayta? Nababala nga kurso. Saan nakaskada kayo a professional to? Anya? No siya, agpata lang. Tinapatag, nadalus a panggidan. Wen gayam, anya nga tamot a kurso ti alalaan da Celia ken Diego. Nursing samat nagpadpada tel alaan da. Agkat na yung pagkatakwada Tanalaing da ngagpadpada. Isudat ti adda iti top 1 ken top 2. Adan samat relasyon da. Tanong makita kita kat agkibkibin da. Gapo siguro asigod da nga gamam mo. Isu ngagkibkibin da. Kasla saan akas ta ti makita kadakwada. Nakas-asidog da iti tunggal maysa. Damdamagan da pa'y no ayan mo. Jak imbagbaga. Madamag damat lang Adumat ti makaamwa kinamikani ko tal alaek. Sa bagay. Aywan kayam. Ada ka di pa'y papanam? Agap apura ka? Mapanta pa'y iti restaurant tamangan ta. Pagin inistoryaan ta. Sige man nga rod. Kailiw ka mat ang makainistorya, Alma. Really? Wan mat. Sika, saan nakadya kailiw? Kailiw ka Siyempre, datati agayem launay di high school tayo. Agyaman na kasta. Kat saan kanto ko mga agbalbaliw. Numaysakan a professional. Panggap wak ko mga balbaliw. Siya kat siya tulatan ni Alma, a best friend mo. Best friend lang? Ha? Ada ka di pa'y sa bali? Kwa. Anya ka di dyan naibagak? Ala, absent-minded. Bisin mon salita. Anya? Mapantakitit. Ay, Manmano da ito'y apanagranata. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Ilocos Love Stories. anya ka di dyan naibagak? Ala, absent-minded. Bisin mon salita. Anya? Mapantakitit. Ay, Manmano da ito'y apanagranata. Nay, si Kamat. Nadamag ko asan ka na papel ken bulpin tigam mo nga kadadal. No di kat landok. wan nga rod. Ngam, dakas ka di? Di dati bagay mo. Agtal-tal iti landok when agpit-pit. Oh. Papanam ka di? Nagumatang iti libro nga ramatak iti pagkadalan. O sige, papanamat. Agawid aki di balay mi. Awan sarak mi ita. Kat mapan ko tulungan ni nanang ko. Gasta ka di? Lalay ngam tagtal-tal when agpit-pit Ngam ni. Ang mga no day tamot imam ti mapit-pit mo. Nadakmat. Wino day taulong ti taltalam bareng lumaing kabaset. Nakitak man ni Binjoy yedalan. Agpaiso akin na mekaniko talalaan na kano. Rinabak ko pa'y nga roda tarimaanan na. Tapdo di na mataltal win mapit-piti ima na. Imbag na kayat na tikas jay. Ngami sumati ka balan na. Bagay na lang na jay. At ada bagay nanto tagigamit ti asete ken anyapay dita banag nang runay ti lati. Taglat-lati mo ti utek na. Sa bagay, adong magkadalugan na. Adon to nga rot patarimaan kan kuan na. Oh. No amunan to at agsirani ko. Ay ag mekaniko. Ang mga ultimo tornilyo ket di na may kabisa. Manual mat kidi trabaho na jay. Makasuro mat nga ta. Sa bagay mat kidi
Kadwan na pigsa ti kasapulan san nga utek. Wenmet, sana kasi ti kursuta, kasapulan ti kinasirib. Saan kamot lang amarigatan anak ko? Saan nanang? Ano tinasusurok? Saya atem anak ko Ang mga nuday tanto, ti mangitag-ayken kay ti baligay. Sapay la kumahan nanang. Ket ada na sa kanyak ti instructor mi. Anya dayta, Ang mga may saakto ka no kadagiti mapadayawan iti panagsisirra ti semestre. ay kasta ka di. Wan nanang. Nangruna ti manual exams. Ay nagsaya mala, saya atem nga ruda. Talaga asay sayatek nanang. Hello, Benjo! Nakaawag ka man? Awan ngamin klase kita. Ada na pa ng instructor mi. Saan ka di makadisturbo iti panagripasom? Apag gusto analpas ko ti research work ko iti internet. Kahit ko lang ti agipadamag ken ka. Imbaga ngamin ti instructor mi, amay sa kanu kadagiti napili. Kan inrekomendada amapan ijay Japan. Anya? Wow! Ijay kami kanu amang ruging at trabaho. Medyo nababapay kanu ti sweldo, tapasat kanu ti panagtraining mi. Damagag man no mait ka ti nga ijay ti pagtrainingat. Hindi. Naggasat ka no may sakak ka dagiti mapiling ag training ijay. Isuda pa iti makaamoy ti ticket mo. No siyak ti sika. Tukmaak day ta pribilehyo. Awan mat ngamin ti kadwa ka taga ditoy. Sa bali mat ti ili, ti kadwa ka napili. Manmano day ta nagasat. Timapan ag training ijay Japan. Wan, adadwa Domingo, apanagadal mi iti basic a pagsasauda. Kasta ka di? Wan, pagimbagan na, dadamat mangkuyog kada kami ahapon. Kan makaawat iti English. Naggasat kan Benjo, friend? Mala, saya atem. Talaga saya atek. Tapno adan tumat may pagpanakkel ko, iti love ko. Wow! Agasam dayta? Addan love mo? Adan, saan na paingam mo? Anya? Kasano dayta? Saan ko pa yan, ay pudno ti panagayat ko. Anya? Anyan? Akat, kumusta mo ti agbalin to, maestra? Unay taagbalin na maestran. Si Kama. Agpay sumat. Lalaingam kiti, tapno may sakan to ang maawagan iti ma'am. Di nakmanrabagan si ka, Benjo. Aganad ka kidi numapan ka ijay Japan. Malunag teta imbagam. Agan nadak akas imbagam. Kat sikati agbalin nga inspirasyon ko. Anya? Apaya siya? Napatag ka ngamin unay kanyag. Kas na isang sangayan agayom, Alma. Wow ha? Thank you, no kasta ti pangibilangan kanya. Wan, nakapatpatag agayam. O sige, baliwag tumanan ti umawag. Nuusakbay kami amapan. Kadupay dagiti nasken ka no ang may sagana. Una ti maestro mi. O sige, bye. Bye! Wow! Agasam na ita. Benjo akulnat kung kunad a Diego kanselya. Makadano nan iti sa bali a pagilian. Anya ti kunam. Kasano amapan ka ija Japan? Kat saan ka pa'y analpas? Dandani akon malpas nanang. Training mi ti ipapan mi ijay. Pasat ti panagadal mi. Iso na lang. Nababapay ti itad ang allowance mi ijay. Training pa'y mot nga rod. Nagadayo kat daytan a pagtriningan yaw. Jay kano gayam akin bagi iti pagadadalak kat adadara na hapon nanang. Nalawa kano ti training ground da ijay Japan. Iti kano mismo pagaramidan iti lugan. Di nagado kayo amapan. Saan nanang? Basit kami lang nga napili. Jay kano awan bisyo na kan makasurot kano iti ibagbagat instructor mi. Di nalaing kamot nga rod no kasta.
Ay, may isa ka dagiti napili ko naman. Makatawan matlaang nanang. Gusto mat amalpasan ti graduation mi inton mapan kami. Ay, mabayag aday ta makatawan. Agasam ta di ka makita ti unos ti makatawan ngay. Sana bale, takanayon tang aginawag iti cellphone nanang. Ay, para iti nasayat a masakbayam. Iturod ko, tiliw ko kin ka. Kastaman ti kayat ko. Kasta ti kayat ko amang nagkada kayo nanang. Best kayo at talaga. Tapak tiray ukan nakpay mo't anak kaw. Oh, agpay sumati bagbaga ka. Daras ngaglabas ti aldaw. Agasam dayta. Nagturpos kan anak kaw. Wan nga rod nanang. Kasla ka ano la daydi. Ngam nalpasan ti makatawan kan nagturpos akon. Kan saan ka pa'y abastaan nagturpos anak kaw? Asino ti mangipagarop? Asikat ti most outstanding student. Natsamba akla ang nanang. Dayawan ka launay. Kan maipagpanakal ka anak kaw. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko nanang. Anak. Kan tilab ko. Adan nobyam anak kaw. Ang awan pa nanang. Sa lab ko kunam. Lab ko. Saan na pa yung am mo, alab ko. Anya. Nakaumay ka matito'y balay, Benjo. Aywan kaya. Belated happy graduation. Congratulations. Agyaman na kalma. Pasensya kan. No sa anak ka nakaumay idi graduation mo. Awan ang yaman na. Imbagamot tanti ka po na. Agasam dayta. Outstanding student of the year ka. Natsamba aklaang. Talaga kiting ada nakadulin alain mo. Naimbag man. Ta naranaan nak dito'y balay. Nadamag ko nga da ka dito'y balayo. Iso nga'y mayak. Ada ka di kagaram? Itaman pa'y. Mapan kami nga mina ni Japan. Umay ko lang ibaga. Imbag man. Ta umay mo pa'y ibaga kanya. Si kamot nga minti kasit gan agayam ko. My very best friend. Wow! English day jaya. Nadalapos ko lang mat itidalan Ano yan? Agan-anan ka nga ruda kanayo ni Jay. Ikar kararag ko ti panagbaligim. Agyaman at kan kalma. Sapay ko ma. Tainton malpas ka akas maestra. Kat di nakliplipatan amay salaang agtal-tal-tal itilandok. Anyang agtal-tal-tal itilando? Iso ti imbaga ni Diego. Diego matata. Amumot ni Diego. Kalukwan ta muna. Ngam agpay sumot ti kunana saan ka di? Saan ka apaup-upay iti dayjay a tao? Matataan lang taldaw mo. O sige nga Rod. Day talang ti gagarakan ka. Sapay la kuma. Tasaan ka amang lipat ako na. Namnamaan na ita. Saan ang kabawan niya? Agyaman nak. O sige. Patuloyak nga Rodan. Mapanakon. Sige. Nagkasat. Numaysa ka dagi kinapili. Man-man o tikasta. Kana. Pulos adyak namnamaan. Nga iso ti gold medalist wenno outstanding student of the year iti panagturpos da. Uray ko nada ako ni Benjo. At damat iduldulin na alain na. Ikararag ko ti baligin na. May isa anay sang sangayan kan nakapatpatid kanyak ni Benjo. Naggasat ni Benjo, Nana Dora. Ay, albabalasang ka. Asino ti mangipagaro?
Amagtang na tikas jay. Ayun nga rod balasang ka. Iso adi yung may baga, no anya tigas at timay sa tao. Wain, pudnot ako nam. Kapag yamanan mila unay iti Diyos, tawan sarday na apa ng tartaraba ikan binjaw. Kada kami nga agina. Basta ang tala, kan agtali na tayo, kan agkamang kan kwa na nana. Ay, pudno day tabalasang ka. Patyak nga aday ti magtang ni Benjo. Nga uray ko na tayo ak kinamekaniko ti inadal na. Ay, sapay kumaa. Isut imbagbagak ide kan kwa na nana. Agbalin ko maakarit kan kwa na, dagiti panangumumsida kan kwa na. Saan apa upay? Ay, katagyaman akaragiti panangpatpatibker mo ken kwa na balasang ko. Naimbag, tadda kaagayim na. Agpada kami iti sitwasyon na nadoray. Katrabang nalaang, ada kami ti agsin na ranay kan agsin nakin. Apay nga, tiyak mo nagpinulan na. Tanga. Apa yung palubos mo adi ka nagbinulan? Anya, dangawal ko ng kiting kanyak. Masikugak samot kan, Cheko. Kasano itan? Bukod mo problema na itan. Nagado ti pamuspusan tapnosan kang agsikog. Salbag ka. Idi masapon mo, kaskala karnero. Itatag problema ta, kaskala demonyo. Demonyo kan tumay. Salbag! Ha, nung maamuan da daddy dahito kasasaad ko, ibaga kagitan daway nak. Anya? Kinundawan? Kato nagmayat ka matlo ka. Tulungan na kita dito problema. Sigurado ako ni daddy. Sapay ka guro na lang ulit ikastoy. Oh, nangut-mut gayam. Apa yan nagmayat kang rod, idimbagak. Kasta itan ti pagrasrason mo. Amukla kasta kagayam, saan ka kumatinutupan? Ay, ore siyak. Nambukla ko magdanga ka, san ka ko mga, pisti, kidi. Ibaga kini daddy dito pinilit nak. Ah. Uray mabalod ka na baybayan nak, pakamu ka. Anya? Paibalod na. Wen, kasta kami ti panagsasaom. Imbis sulbarot na ti parikot, o basulin nakpay. Nagayatan tamatadwa. Oo, anya ti rami din tayo. Awan na mo. Masigurado nga gungit na mo ti balay. Siyempre, saan pa yan nakaturpo si Tiyadal ta? Ipakitam ko mamat ti kinalalaki. Babaan ti panangaramin mo ti pagrabagam kada kami ti agbalin nga. Kasanoitan. Di ta pala nalpas. Damat ang sungsung-batan ta. Kasi tinakunak. Nagayatan tamata. Isungag tinulong ta. Makabil na klakit ni Daddy. Tinamnaman da kat makaturpo sa kiti adal ko. Nga dayawat ko a diploma kadakwana. San mo ta? Sino lang kaya? Uray siya. Namnamaan da makapagturpusak. Naman niya nga, iti isagot ko kadakwana. Apo ko damat gayam. Salbagan. Dagdag ka na pa ko tayo. Ang mga makabil na ni Daddy numamuan na di amin. Saan ko mo ta mabalin na baybayan na sila? Ang mga niya tarabay din na di bagina. Makabaspaso lang pa giting. Kumusta kayo, nana? Si kamot gayam alma balasang ka. Hindi magasak man kita bookstore, nana. Ay kasta ka day. Kumusta kayon? Kumusta ang tay best friend ko? Ay na, busy da unay. So aman manungag. Voice call kanyak. Ah, Saan nakakadingaw awagan? nabayagan, nana. Agdan san dualawas. Ay naglukaw. Awan anyaman na, nana. Maawatak mat ket di. Tinapatag ket nasaya at ikasasaad na ijay. Ayun, matkit di ah. Ket dandanin sa mangpad. Talaga nagpartak ti panaglabas ti aldaw. Pudno dayt ah. Ket iti saan amapayag. Sumangpaten ni Benjo. Ket namnamaag. Abaligi ti sangpet na. Celia, apay akas kalagsaksakit. Kimutong ka pa'y. Ada ka di sakit mo? Ay, si kamat gayam alma. Awan sakit ko. Gapo siguro dito itipuyat ko, tamadaman ti internship ko. Ay, intern ka gaya man.
Maturog ka iti aldaw, tapno masukatan ti puyat mo. Uwan matkit di. Sige, tama pa anak pa iti library. Adangamin kayat ko akitaan a libro. Ay, nadlaw na nga'y marusak. Di na mo nga ginawa. Kasano na dumakal di dyan ko? Saan punto na may lumang? Ay, parikot da ito eh. Kasano nga tangay pudnok da ito kadadadi kan mami? Kabilan dak lakit di, wano laksiden dak paikit din nga anak. Nagyaman nagtadakan. Hindi ako manood akon. Kaya't masawan? Saan ka magparikot iti kasasahad ta? Kasanan naman mo nagiti naganak kadata ti kasasahad ko. Bayam dito. Numamon nagiti naganak kanyak sigurado kabilin kan pagsardengan da ko na agadal. Si kalangay Hindi oray siya. Kabisado ti ugali ni daddy. Naanos no naanos. Ngam no isot makapungtot sus. Nakaro. Kastamot na dani kan mami. Ay. No saan kan tumat nga minanagan. Anad. Anya ti amok! Jakmat na panunot da itan. Ado kumamat ti pamuspusang ka eh. Di sikat na ibaga ko ma. Salpakit ti. Kasanon? Kapilitan na sumardenga. Mabainak laki ti asumura kiti pagadaanan no ti mampurton ti tiyan ko. Anya kumati parikot. Ang mga namakitan ni Alma. Napay ko man makita na kabibiyang na. Siyempre, mamon na naman si Kuga. Anya. Ibaga na laki diya sa yuta kung naampang tamasikuga ko ngam sa anak pa nagturpos. Ay, mabainak laki di Diego. Ape adi mo imbaga sumangput ka. Agmano akman nanang. Saan ko ngayon baga? Tapno sorpresa. Ay, bendisyonan na ka ti Diyos anak ko. Nay, limok magkamay. Saan nga minanariga ti trabaho mi nanang? Ay, kasta ka day. Nanang. Ado tinaadal ko ijay. Nang runa iti panag-overhaul iti makina. Kan panag-assemble iti lugan. Ay, nagsaya atay. Nanang. Maaramat kung to dayta iti planok abangunan a motor shop ko. Ay, kasta ka day. Ngam agsubliak pa'y nanang. Panawan nakmanan. Napintas ti offer kanyak ti kumpanya nanang. Sayang met no saan kong awatan. Ay, kat iso Kaya't ko ti makaurnong. Tagumatang kadag iti ramramit para iti bangunag to a motor shop ko. Ay, nagsaya atay. Nanang. Kaya't bayat ti kadak ijay. Planwak no kasano mangrugi akto iti motor shop ko. Ala. San ka apengdan kadag iti planom anak ka? Agyaman ak nanang, numawatan dak. Malaksid iti maswildok, makasuroak pa naling ijay, may papan iti makina nanang. Ay, alawan anak ko. Tarabayon na kakumati apo. Sino ti? Benjo? Mabalin ka diti sumarungkar, Alma. Benjo, sika ka din na ita? Di mo ko naan, analipatan na kon. Si Kamat. Saan matangam? Nagdakkel ti nagbalbaliwan ti pamagip. Pimudaw kan limukmag ka. Asinsado kan samat te. Saan mo ta? Imayak, mabit ngamin ti kadak ditoy. Agsubliak mo't lang ijay. Imbag kan ka tanalpas kan. Siya, saan pa'y? Tanangat nga itong arot ti kursom. Vocational mo't lang kanyak. Kunakmat kan ka, saan mo alalaengan tinalpas mo? Wanan. Anya nga iti plano mo ita? Agsubliak pa ijay Japan. Agurnungak pa iti pagpunak. Kaya't ko ti mga ipatakdar iti bukod ko a motor shop. Agasam da ita? Bali agad-adal ka kadagiti baro at teknolohiya, may papan itilugan. At sweldo ka pa'y. Dahil tangarot ti pagimbagan na. Ado ti may sursuro kada kami. Isutay tati ibagbagat kan ka idi. Saan mo alaeng-laengan ti kinamekaniko? Matkit di Aday ti tao ngagsalukag dayta. Pudno dayta.
Ang sika, nasaysaya ato tibiyag mo. Tamay sakan to na professional. Uray si kamot Ay, kaano ka diti panagsubli mi di abroad? Into na may alawas. Nagbiit matan di bakasyon nyo? Imbagkit di ko na ma, ta pinagbakasyon da kami pa eh. Ngamin, saan kami ton nga makabakasyon? Sa madamati schooling mi ijay. Schooling? Wow! Schooling, may papaniti kultura da, gan pagsasaoda. Tabarang makapagbayag kami kano. Kasta ka di? Ay, nagsayaat Kasla masubok na anya kano ti nasursuro mi, bayat ti panagyan mi ijay. Napintas na ita. Ada yun tinagtan mo, nga uray vocational laan ti kunam anaturpos mo. Kasano dito yan? Takala talaga ti tiyan ko, madlawan. Ay, dito ti parikot. Kaputa na amuan mo dagiti nakanak kanya. Pinagsardengdak ang nakatal. Di kandak pa ti jeep, iso kano ti pasadak. Kasano nga roda? Nakano alam ti jeep, tasyak kanon ti mangi pasada, tapno da pagbiag ta. Makamuak kanon ti biag ko. Kahit mo sawan? Sanda ka nga ikan iti allowance? Ba't mo na? Sapay daan ng jeep. Kanang nagdadaal. Dosak kano da ito eh. Oray ni daddy. Makapungpungtot mat. Iso ang mabuti nga kaagaho ita, mga kabilan na. Po niya da ito yung nagasat. Sapay awan po sa kwartaon. Kapilitan. Ang kalaan ti jeep, ta ipasadam tap nagbiag ta. Ay, salbag manin. Impalubos mo. Tumot nga na nagsikog ka ako na. Di nakpabasulan ko na. Adaditan. Basul tamat adwa. Imbis a nurse. Nurse. Wisit di. Kasano pa iti biag ta na kastoy. Ay, mabuwisit ta. Madapagayan ti pa nagbalayo, Nana Dora. Ay, saan abalay balasang kao? Anya karod, Nana? Ay, pagbalinon ka no ni Binjo ang motor shop na. Anya? Inuwanas na kan angkal na bursyo sakbay ang nagsubli iji abroad. Kasta ka din, Nana? Ay, Well, wow! makasagana ka nun inton sumangpa. Kita man lang. Dakelan ti masensuan ni Benjo. Bumangon ka na. Nagsakit ti tiyan ko. Apay ngamin. Tinto lang kinkindan mo. Anya ko mga iti ka nagkat manulang matintad mo kanya ka nagpasadaam. Apay nga ron nga agsakit. Anya nga ita mo. Di pa naka hospital Diyan ko may tura tayo ito Ay, makaturuturo ka na nabando ka nagpasada. Nagkrigat na yabo. Narasam kit din. Nagsakit ti tiyan ko nakat. Yung sikay pantalonak, nakasultak lang. Narasam ka ron Nagsakit. Di mo ko na nga ganakang kat sa nupay matakabulanan. Anya tiyan mo nga Agnay ko talaga nagsakit. Ayat mo kasama kanyak. Itaang matan dito hospital. Anemic ka kano. Sapo lang mangan ka kada kiti na sustansya at araw. Tamasikog ka. Kasta. Hindi ka puypuyat. Yalang puypuyat lamintar aramidam ka piti silpon mo. Kasano mga anak ka nagkiti na sustansya. Kanayon na madadal ti jeep ngay paspasadam. Mapanmat lang ti jeep ti mapaspasadam. Agkaradadaal mat ako nam. Ay, sabay na gano'n ti pagpagatang da. Hawan kwarta. Diyak pa'y makapasada at datamat dito ospital. Kasano nga rodan? Diyak karutan mo. Mariribo ka na. Diyas ka di kastoy. Nagad-adal tapay ko na. Sikan tumot nga min. Ay, kamag. Nung nagpakipot ka kuma di awan. Is, hindi dati. Sal pagkayam di tangayat. Nawan kayam pagbiag. Ha?
Ngam no ada pagbiag. Mait gayam, kasta. Saan ta kung apa yan naglibin? Saan ta ko mga inlunod? Agat adult nga ngam sa bali mo tinararamit ka. Nya nga roda dalitan. Ano santa? Nagayatan daw ti kasya mapasamak. Mapalidla ko mga isublit na palabas. Kayat kung adalak pa ila ko ma. Suritan. Nagpapigsakan. Nag na makaawitan. Sa payawan kwarta. Nya nga ti pagbayad ito ospital. Pangalaan eh. Hospital mo ti gobyerno da ito eh. Dagiti lang awan nga agas dito iti katangan ta. Uray mangkit di. Pangalanta ko may ti magatang. Saan ta makasidag ka dagi di nakanak ka data. Tangkid daw ta ko may titulong ka nakuha na. Tas ano nga rodan? Nang runayin to naganaka ko. Diya ka mo aganos ka. Ang samol ka ti sa balya trabaho. Anyak ko mati sir ka. Katsanak ba't anak katurpos? Hello, Benjo! Busy ka di? Saan, Mat? Nakaawag ka man? Ipadamag kulaan. Anak ka pa sa akon itilet exam para dagiti manusuro. Oh, wow. Kablaawan ka, Alma. Kumusta mat da Diego kan Silya? Di mo ka di pa'y amuti damag? Awan mo tim madamdamag ko, tadak dito eh. Apay ka di? Nagsardeng dangag padpada. Ta naglibin da. Naganak sa ni Celia. Anya? Ay, sayang ang arod ti kinasaririt da no kasta. Mabalit na matlat ta ngay tuloy ti panagadal da, nga uri at anak da. Kuma. Ngam, ilunod ka no idat idadakkel da. Ta masurunda iti inaramid da. Anya? Ay, sus, daitan ah. Kaasi damot nga rod ano kasta. Un nga ron. Saan na makapagtuloy ni Celia? Ta awan ti mangaywan iti anak na. Ni mo Diego, kut ipaspasada nan sa kano ti daan a jeep da. Anya? Isu kano ti intad ti amana apan nakatawid na. Makaamuda ka no ni ti biyag da. Kasta ti imbaga jay nang ipadamag akailyan ka no ni Diego. Kasta gayam. Oh, kumusta mat nga rod itan ti nananay ang maestra? Congratulations, ma'am. Tapay kumata, may kariakan ka intong dumtang ti panawan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Si ka, Benjo. Awan lat di mo mairap-rapa. Basta, at tanto ibagakan ka. Intong makasangputak dita. Sa anak amang rabrabat. No anya man tirabak mo, oraya. Bye, Benjo. Bye. Anya lakit din ni Benjo. Tiyan mo na siguro. Kat saan ko pa'y laang masirok ti ibagbagana. Amok. Siyak ti dakdakamatan na. Kan mapugtuakon. Ti ko na nga ibagana inton sumangpan. Saan ka narigat ngayatan ti kaskan Benjo? Tanasingpat kan napakumbaba. Uwan, agayatak mat itinalimat kan kuana. Nakapagpas ngay kamit gaya man Celia. Wan. Nan, kitayog man? Oh! Nagkitmat din tay anak mo! Nagloko. Naglengag sangit. O gali ti ubing Nagrigat agaywan. Ay, nagapon yung gayam nga gina. Schedule ti bakuna na. Iso ngayon pan ko man dita rural clinic. Kasta ka di? Oh, naka-uniforme ka mat. Mangisursuro kan? Wan, kaasi ti apo. Ngam iti pay la kinder, tawan bakante iti elementary. Ay, naimbagpay kan ka. Ngkat, da kayo kan Diego.
Kumusta kayo matan? Saan na nakapagturpos na nagsikugak matan? Idadakang pelang ti surgery ti Kursomi. Kasta ka di? Kat, dandani kayo matgaya man nagturpos. Makatawan lang yan. Kumano, pinagtuloy da kami, dagiti naganak kada kami. So kastaon ay tirigat mi ita. Namukla ko ma. Sana nga nagpaspasi ko gadakos. Day tanaang Ay, I'm sorry kababain pa kada kayo. Dinalais kayo iti. Nung da kayo matgayam tagbaligi. Kaasi ti apo mo, Celia. Kat, ni Gayam Benjo, kumusta matan? Ay na, aday jay Japan. May katlo atawan na ita ni Jay. Ay, kasta ka di? Agasam? Linalais mo idi. Ita, adda kaya man niya sa Japan? Napinda siguro ti biyag na ijay. Kanya ko man nagkita kayo kan Alma. Kanya ko mati pakasaknak di. Nakarik na akit ibain. Saan ko na naliklikan itay? Nagapo kami ngayon kin baby iji klinik. Nakarik na kay tibain ko na. Kuan, mangisursuro kaya man? May sana maestra. Anya. Nakapag-maestra na di Sumangkakulnet akas ka ni Benjo. Uy, maestra nga rodan. Naimbagpaitan ko na. Toray ko na makulnet. Nakapagturpos. Ngam si Kangay. Nasaririt kang agpaiso ako nam. Ngam, Salbak. kat sigurado. Ad-ada makigtot kay tida itong ipatamag ko kan ka. Oh, anya pa Adda ka no ni Benjo di Japan. Anya. Tadi akulnet. Nakadanon iji Japan. Kulnet ko ng pailaang. Napintas ka no ti trabaho na ijay. Kas may sana mekaniko. Oh. Kaslajak patyan. Jay inoy uyaw ta kulnet. Nakadanon ijay. Ay. Ninihat sang itong tiubi. Itimpla amang kiti gatas na kat ni makaturturo kak. Imbagking ka, tadda ka lang dito'y balay siya kay. Nagpasada man ng nubigat. Ang pingamin gawang gatas mo. Masapul pa'y agatangan kan itimplaan ti anak mo. Basol ko pa naon nga rin taod kanya. Nuat da ko ma, disan ko man agatangan pa'y ti gatas. Kadis ko bulat ang iguanan. Iso nga rod. Salbag kamat. Oh, amok lang kumakastoy. Kaganos ka, kinayat mo. Kat, oras si kamat. Anya garot ti kahit mo mapasama kita. Manguma ako ni tikastoy abiyag. Saan na ka naroon tikastoy? Ang pagkakit diya. May babawin pa yung arod kat nalbaso yung naganos ka. Ang tinda kakit din. Kastaw na yung sakit na tanak mo. Mabisin manan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.